Michia obi bia ba X1 TV ewo YouTube. Me a medi dwumadie medi ankasa ne Castro Boache Hamza. Dodo na frame atukuba ne yeshi na majewo so. Mode sama no. Didi gudi beta wanko school unyuma doso dia na me ka kire wo se. Ya di dwumadie wonwa so eba X1 TV so. Ayato ne din. Hwan ene Gyae aware eyo Obaa Anaa se Berima. Minua Hwan ene Gyae aware ye jema ma ewiase afanani na ye baba empatamu ahemfo asofo abrempon aban ampanimfo ho ni aye mpensemu ni abusa hwan ene Gyae aware se eyo Obaa Anaa se Berima mmana baba na koi na ndekeke kana azongo koi kana ature koi na ndekeke yankweri kowa yezam na yeduba onga video dazo atambaya wake bari awere miji ko mache ayi wonga program ye Gyae worldwide said ya make kira wona ye nam sa video we so aba me hu die wo Gyae aware anasa die wo de isusu eba aware mu aban panimfo ye bebusa omo ahemfo akonfo asofo obi biara a woye obrempo anase odimu anase waware ye bebusa no sansem we ba komienu die nya so be follow ye our YouTube X1 TV subscribe next share ne give you comment emaye na se o pesa o sponsor sa program we a ye bie ye pono ema number si a etwaguen free sponsorship e kwanda ho na keke kana ature kana so nka ka sponsor wonga program ye jebisa call number na ka follow na YouTube X1 TV me fasa akonya we so adamadofo bi ase me ankasa me papa made ni na orwa hen e champon Hope Covenant Ministry papa echia wa salute you chia me sofo frempon me wie na ma jemu na ma ba me ankasa me nana otumfo so man kwan hen ko pia levo nana kwa me opon checheku echia wo ba bia wo onu udabirichi Obaa route adade chia me mame baby Wizzy mama UK ohima Jackie mi ankasa me football amade ni na Diego Armando Maradona ena wise one ni otinto chia me ankasa me dofo made ni na ohene ba Selina Jumadie follow ye ewo YouTube X1 TV subscribe mi ankasa mi crew the handle camera a etwagu a wo hwe ye ofi aye ohene ba Castron do ye me sound aye Obaa Selina me lighting aye ohene ba Castron dasane ye be hia Jumadie no hwe every Friday bia ewo X1 TV so ewo YouTube. That's a name, my crowd. Bye bye.